Yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV. Turagusuje bitewe naho uherereye, pfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Kuri mikoro uwo muri kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Tugarutse kureba amakuru agezweho n'ibiki biri kuvugwa mu makipe yanyu mukunda, by'umwihariko reka duhereye mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United. Umusore Marcus Rashford yamaze kugaruka mu ikipe ya Manchester United mu bakinyi bari buze gukoreshwa kuri uyu mugoroba ubwo Manchester United iza kubikina na Newcastle. Umutoza Ruben Amorim afashe iki cyemezo cyo kumugarura nyuma y'imikino igera kuri 4 atanamushyira no muri squad hamwe n'ikipe ya Manchester United muri rusange mu mikino yose yagendaga ikina. Marcus Rashford reka turebe ko aza kubanza mu kibuga, ariko uyu munsi araza kuba ari mu bakinyi bashobora kuza gukoreshwa ku mukino w'ikipe ya Newcastle United uza kuba ku isaha y'isa 4 z'umugoroba ku masaha y'i Kigali mu Rwanda. Tuvuye kuri Marcus Rashford ikadukomereze mu ikipe ya Chelsea nayo ifite umukino mu kanya ku isaha y'isa 3:45 ikina na Ipswich Town. Chelsea iraza kuba yasuye Ipswich Town. Rero Chelsea nayo kuri ubu ngubu yamaze kuzana umukinyi mushya witwa Aaron Anselmino nk'uko Fabrizio abitangaza. No mukinyi uje byihutirwa, ni icyemezo gifashe byihutirwa n'umutoza Enzo Maresca nyuma yuko Chelsea isinyishije uyu mukinyi muri mercato ishize muri sezo ishize, ariko ntiyahita aza muri iyo kipe ya Chelsea nyuma yo kugurwa miliyoni 25 z'amadolari. Uyu mwana yasatizwa mu ikipe ya Boca Junior ari nayo yavuyemo ubu ngubu akina mu mutima defense nk'uko twatumaze kubibabwira. Uyu mwana rero biteganyije ko agomba kugera mu Bwongereza mu mpera z'iki cyumweru, ndetse mu cyumweru gitaha akahita atangira imyitozo, dore yuko yamaze kubona ibyangombwa byose, work permit imwemerera kuba yakorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2005. uyu bamwita Aaron Anselmino. Enzo Maresca aravuze ati ngwino mwana turagukeneye byihutirwa, uze nawe utange umusanzu wawe mu ikipe ya Chelsea muri rusange. Reka dukomereze ku mukinyi wahoze akina mu ikipe ya Chelsea, uwo ni umubrazil William Borja da Silva. Yamaze gutandukana na Olympiacos yo mu gihugu cy'Ubugereki. Yaramaze gukina imikino yose hamwe igera kuri 11 harimo 6 ya shampiyona y'Ubugereki. Rero William nyuma yo kuva mu ikipe ya Chelsea amaze kuzenguruka amakipe agera kuri hafi 4 yose muri rusange, kuko yavuye muri Chelsea ahita ajya mu ikipe ya Arsenal yabakiniye umwaka umwe, ava muri Arsenal ajya muri Corinthians yabakiniye nabo umwaka umwe, aza kuva muri Corinthians yerekeza muri Fulham yabakiniye imyaka 2. Ejo bundi nibwo yavuye muri Fulham 2024 yerekeza muri Olympiacos, naho adatinzemo kuri ubu ngubu ahise ayivamo muri rusange. William ni umukinyi wari wese babasha kuganira akareba ko yasinyisha uwo mu Brazil ufite imyaka 36 y'amavuko muri rusange. Tubibutse ko William yazamukiye mu makipe nka Corinthians mu mwaka wa 2006 kugeza 2007 nibwo yari muri Corinthians, ayivamo ajya muri Shakhtar Donetsk muri 2007 kugeza 2013. 2013 yakiniye ikipe ita Anzi Makachkara, ari naho yavuye yerekeza muri Chelsea muri rusange. Tuvuye kuri William Borja da Silva, reka tunyarukiye kuri rutayizamu w'ibihe byose, uwo nta wundi ni Cristiano Ronaldo. Cristiano kuri ubu ngubu biravugwa ko hamwe n'ikipe ya Al Nassr nyuma yo kuzuza uyu munsi tuvugana imyaka 2 yerekeje muri iyo kipe ya Al Nassr. Cristiano Ronaldo amakuru yatangiye kuvuga ko agiye mu mwaka utaha w'imikino nibwo azasoza amasezerano ye afitanye n'ikipe ya Al Nassr. Bivugwa ko ashobora kutozongerera amasezerano Al Nassr, da yuko bimwe mu byo bari baremeranyije harimo umushinga wo kuba Saudi Arabia yaba yakwakira igikombe cy'isi muri rusange binyuze muri investment bakoze mu makipe yabo agiye atandukanye. Murabizi ko
nyuma ya Cristiano abakinnyi benshi cyane barimo ba Neymar n'abandi benshi cyane bagiye berekeza mu makipe yo muri Saudi Arabia. Rero Cristiano nka branding nk'izina rye yabafashije kuba yatuma isi yose ibasha kureba ko no muri Saudi Arabia hari umupira. Biza kurangira rero bemerewe no kuba bakwakira imikino y'igikombe cy'isi cyo muri 2034 nk'uko FIFA yamaze kubyemeza. Rero Saudi Arabia nyuma y'uwo mushinga bafatanyije na Cristiano Ronaldo ndetse n'abandi bakinnyi b'abastari benshi, ndetse n'igihugu cya Saudi Arabia cyashoye amafaranga menshi cyane mu mupira. Rero barabona ko umwaka utaha Cristiano Ronaldo ashobora kutongera amasezerano muri Saudi Arabia, kandi ntago ngo azahita retiringa umupira gusa. Nubwo ashobora kutongeraho amasezerano, ngo bashobora no kujya ku meza bakaganira, ntibivuze ko atazakomerezayo, ariko ku rundi ruhande no mu mutwe wa Cristiano uko abitekereza birashoboka ko yagira ahandi yerekeza, kandi ntabwo azahita asezera umupira nk'uko benshi babitekereza ku musore w'imyaka hafi azaba no kuzuza imyaka 40 muri rusange. Tuvuye kuri Cristiano Ronaldo, reka tunyarukire kuri Jude Bellingham. Bamubajije impamvu akunda nimero 5 akunda kwambara mu mugongo, by'umwihariko ni nayo yambara mu kipe ya Real Madrid. Jude Bellingham yahise asubiza ati, Zidane was my favorite Real Madrid player. I'm really proud to wear his number. Ati rero Zinedine Zidane yari umukinnyi nahoze nkunda cyane kandi nishimira cyane kwambara nimero ye. Rero muri rusange ngiyi impamvu mubona Jude Bellingham w'ikipe ya Real Madrid yambara nimero 5, ari nayo mpamvu ayikunda, no kubera Zinedine Zidane wahoze akinira iyo kipe ndetse akaba n'umutoza wayo. Uyu mwana rero niwe afatiraho icyitegererezo ndetse ngo aranamukunda cyane, akaba ariyo mpamvu yambara nimero ye. Reka rero tubashimire cyane. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, ubundi dukomeze kugenda tubaha amakuru menshi cyane. Mugende mudushyigikire, mukore comment, mukore share, mubibwire abandi, dukomeze kugenda tubana. Imana ikomeze barinde. Ngiye kuri mikoro yari Mugisha Emmy Calvin, dukomeze kubana. Hasta la vista.